Wi-Fi, audio. Chào thằng tao đổ đâu, thằng một đô mà chỉnh Les commentaires commencent après le deuxième pont, après le pont de l'Allemagne. Il n'y a pas de commentaires pour l'instant. Les commentaires commencent après le deuxième pont. Les toilettes sont situées sur le pont inférieur du bateau, en bas des escaliers. Elles seront fermées 5 minutes avant la fin de la coiffure. Je répète, les toilettes seront fermées 5 minutes avant la fin de la coiffure. Merci beaucoup. Le nous rappelons filmé est interdit et l'équipage qui a votre disposition vous souhaite une bonne passage. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome on board Bateau Parisien. During our cruise, we're going to discover the main site of Paris. The comments will be available on the audio guide that you can find behind your seat on the lower deck of the boat. The comments are also available by connecting your smartphone to the Wi-Fi audio guide. The comments will start when we arrive to the second bridge, not now. Toilets are the lower deck of the boat downstairs and they will be closed 5 minutes before we arrive. I repeat, toilets will be closed 5 minutes before we arrive. We remind you that smoking is strictly forbidden and the entire crew wishes you a nice cruise. Señoras y señores, muy buenas tardes y sean bienvenidos a bordo de Bateau Parisien. Durante nuestro recorrido vamos a descubrir los principales sitios de París. Los comentarios se encontrarán disponibles en las audioguías que se encuentran detrás de cada asiento en la parte inferior del barco. Y también si se conectan desde su teléfono portable a la red Wi-Fi audio. El comentario comienza al final de una inicio, no ahora. Los baños se sitúan en la parte inferior del barco bajando las escaleras y serán cerrados 5 minutos antes de que finalicemos nuestro recorrido. Les recordamos que no se puede fumar en el barco y toda la tripulación desea un excelente paseo. The other languages available on the audio guides are Russian, Chinese, Japanese, Portuguese, Italian, Korean, Polish, Dutch, English, Spanish, Hindi, and Arabic. Et les commentaires commencent. Với đừng rời ra chụp ảnh mà đừng đánh mà đưa ảnh mà đưa mày mà đưa ảnh mà đưa mày mà đưa mày mà nặng quá. Phúc Nguyên